re a lentsweng la Modimo. Mme pele re ya ho Lona re bina Hosana 251 haufi le Morena, haufinyana le ha sefapano se ntse se nkisa ke ntse ke phehella ho ba haufinyana le Morena. Hosana 251 haufi le Morena. Haufi le Morena, haufi, haufi, haufinyana. We shall find our scripture reading this morning from the book of John, chapter 15, verse 1 to 8. Meke go palente tle puteo. Re lo tsamaya ntle le toloki motlakase ha o tlo re etsetsa advantage. Tlo re etsetsa disadvantage ya hore mantswe krasi ya siana di modimo kana toloki modimo mara nna ke le bleletse works to my advantage unkisetsa high musna motlakase. Re ya bona lentswe la modimo from the book of John chapter 15 verse 1 to 8.
ha re bone bokae re baya menwana re ya rapela uwe monghadi ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste modimo mohlodi wa legodimo le lefatshe le lewatle le dintho tsohle o beile le rona ka hare ho beke modimo wa rona o re tataisitse modimo wa rona dikgwetlong tsohle tsa bophelo me modimo wa rona ho haholo ho tsohle o re hopoditse letsatsi lena la sabata hore re tle re le kgethe ntate wa rona ya nang le matla ohle ka hare ho beke re utlwile dipuo tse fapafapaneng re kreile dithuso tse fapafapaneng re utlwile di-advice tse fapafapaneng me modimo wa rona hodima tsona tsohle Dafita a re thuso ya rona e tla tswa kae thuso ya rona ya nnete e tswa leineng la Jehova ke ka moo motsotsong ona modimo wa rona re kgutsang hore leina la hao le bue ke ka moo modimo wa rona sebakeng sena re re tsentle ha re na tsona tse re ka go kgatlisang re tla ka bo rona wena hle o bue monghadi sebakeng sena modimo wa rona re tlile ka dipotso tse fapafapaneng mme lentswe la hao modimo wa rona le hao le lefifi tjena ke le bone le bonesang tsela lentswe la hao modimo wa rona ha re phumellwa ke tsela modimo wa rona ke lesedi le re kgutlisang katisiwa modimo wa rona motsotsong ona modimo wa rona re latang ho mema modimo wa rona moya o halalelang hore o re tsamaise lentsweng lena ebe ona o buang modimo wa rona nna ke Nnetoloko ebe ona modimo wa rona o interpretang batho ba hao ba utlwe ntho e wena o e buang e seng e buiwang ke nna modimo wa rona ntate wa rona ya nang le matla ohle motsotsong ona re a kgutsa re a re bua morena ona bahlanka ba hao re reditse ka Kriste morena re a rapela amen ke tshwere ka leleme la Setswana mme ke tla kopa pele ya tshwereng ka leleme la Sekgowa a re balle yona mme morao ke tla e bala ka leleme la Setswana John chapter 15 verse 1 to 8. Ha o sena ya tshwereng ka Sekgowa ha o na le ya tshwereng ka leleme le sorry wait I am the true vine, and my Father is the vine dresser.
Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruits. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you cannot do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather and throw them into fire, and they are burned. If you abide in me, and in my words, abide in me, you will ask what you desire, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. Realeboa. Hona le tshwereng ka Sesotho, hona le lentswe le ke le batlang. A very specific way. A re balle yona ka Sesotho. Ke nna Sefate sa Nnete sa Morara, mme molemi ke Ntate. Lekala le leng le ho nna, le sa beheng wa le rema, mme le leng le behang wa le hlaola hore le tle le eketse ho beha. Lona le se le hlaotswe ka lentswe leo ke le boleletseng lona. Dulang ho nna le nna ho lona. Jwalo ka lekala le ka sitwa ho beha le nnotshi, ha le sa kgomarele sefate, ho jwalo le lona ha le sa nkgomarele. Ke nna Sefate sa Morara, mme lona le Makala. Ya dulang ho nna le nna ke dula ho yena, eo o beha haholo, hobane ka ntle ho nna le ka sitwa ho etsa jwalo. Ekare ha motho a sa dule ho nna, o lahlelwa ka ntle jwalo ka lekala, mme wa omella, mme makala a omeletseng a ya rwallwe a lahlelwe mollong a tjhe. Ha le dula ho nna, mme mantswe a ka a dula ho lona, le ka kopa seo le se ratang, mme le tla etsetsa sona. Moo Ntate a tlotliswang teng, ke ha le beha haholo, le hona ke moo le tla ba barutuwa ba. Re a leboha. Bomme le bontate batho ba na leng dikoloi, ba tseba hore ha o kentse tracker ka hare ha koloi, hohle mo koloi e yang mo teng, tracking unity e teng mo teng. So the minute ho nna le interruption, company ya tracker ya founa hore re lose signal, ho tjhong maybe tracking unity ha koloi e utswitswe e ntshitswe, koloi ha e tsamaya e sena tracking unity, ho tjho there is no connection between tracking unity le koloi, ha re lo tseba mo e leng mo teng. Rona bana ba banyane kapa batjha ba re sebedisang di-phone, re tseba hore phone ka nako e nna ke hola no sena shade, re ne re senda ka Bluetooth. So Bluetooth bomme le bontate e na le distance e o tlameileng o connecte ka yona. Ho na le distance e reng ha o connectile ha o ka tsamaya Bluetooth ha e bereke, because there is no connection between Bluetooth device le device e nngwe. So hore selo se tswe from one phone to another, ho tsho di-phone tse di tlameile di abe di perilwe, di tlameile di abe di le connected, and bohlokwa di tlameile di abe di le at close distance. Re badile lentswe lena la Johanne, mme re kopana le Jesu a na le barutwa ba hae morao ha hore ba je polahanyo ka phaposing e ka hodimo.
mme baruta ba Jesu ba ne ba ntse ba makaletse hore ke dilo mang tse Jesu a ntseng a bua ka tsona. Hobane Jesu o na sa buile mantswe a hore e mongwe o tla nrekisa, o na sa buile mantswe ana a ba isang hore yanong re ya nakong ya tlhagiso. Mme mona mo re kopana le bona ba le leetong ba ya tshimong ena ya Getsemane. Mme Jesu a bona hore batho bana ekate ba confused ebile ekate ba worried, o ba bolella story sena hore a ba calme down. Jesu mona bomme le bontate o dirisa figure of speech ena e bitswang metaphor, maka bahlalosi ba re o a e hoha, o e etsa allegory, ho tjhong o a compare, maka ka re ho comparison, o e tsenya le ka ke ntho e etsahalang. So ha ba ntse ba tsamaya storing sena re kopana le di-character di le nne. Mme ha o bala ka hare ho Bibele ya Sesotho kana Bibele ya Setswana, o kopana le character di le tharo. Character ya pele, bomme le bontate, ke motho ena ya bitswang molemi, e leng the farmer, e leng mohlokomedi ya hlaloswang jwalo ka motho ya itehetseng ho hlokomela, ya hlaloswang jwalo ka motho ya itehetseng ho nesa, ya hlaloswang jwalo ka motho ya itehetseng ho tlina, ya hlaloswang jwalo ka motho e nako ya hae e leng ho sheba. Re nne le character ya bobedi ena e bitswang the fine tree kapa sefate. Mme sefate sena se hlaloswa pele ka the tree kapa the stem, kutu, ho ya ho fihla makaleng. Ha le ka sheba morao kwa Phuthego, ho na le picture ya sefate kwa, so re hlalosetswa ka ho tswa fatshe mo o ya hodimo ho fihlella mo e kang Makala teng. Mme character ena re rutwa hore mosebetsi wa yona ke ho nka metsi ka tlase, e a tsamaisa, e a isa makaleng. Mosebetsi wa character ena ke ho balansa makalana. Mosebetsi wa character ena ke hore ka re mo kopanya makala le mohlokomedi wa sefate sena. Mosebetsi wa character ena ke ho make sure hore makala le ditholwana di ntse di dutse hantle ha diphefo di tla. Character ena ya sefate sena e ntse dula diphefong, e eme e tshwere makala le difate tsena, se eme se tshwere le ditholwana. Mme ho nne le makala a mabedi storing sena. Ho na le makala ana a re a fiwang hore ke makala a e reng ha dutse a beha ditholwana. Ana ke yona a re tlo buang ka ona. Ho nne le ana a bobedi a ho teng ha sa behe ditholwana, a tla lahlehelwa fatshe mme a tla tjheswa. Ho nne le character ena e iphihlileng, ena ya bone e ke itseng Bibeleng ya Setswana ha eyo. Mami ha e bala a re, if these branches do not produce, di a khakiwa. Mara character ena ha e hlaha hate
they gather them and they bang them. So mucho unali character yena ya day. Emu sebeti wa yona ili uputa makala wile. Musebeti wa character yena ya day. Ki uchisa makala wile. Hayili muftakomedi mundimi wasona ki ona ichisa. Bibi yase huwa yari day gather them and they bang them. Kucho hunali si homana kama gubu e koletan ibe chisa. So many banta de Sefate ineni nto eba Juda liba Israele ba yiti. Memorana Jesu hunali liba kala yetang hore asopesena samura. Morara Jesu ari kinna Sefate sa mulimo libu itshware. Hobane sa mulimo libu itshwarelo sila sa siya batho ere ha ba ipona be ba lefela. Morara Jesu ari kinna Kedari hobane Kedari ile yawa. Ha ari kinna Sefate sa Libanon hobane sile sawa. Ha ari kinna Sefate sa feiye hobane la se ruha kana ko yengwe kaska sele sibeha. Ori kinna Sefate mara not just a tree. Hobane Sefate sa muwene se ile ba Israel ba tontonya lisona. How do you are a wild and bad wine tree? When I say Father, some wine, says the Medan, we have some riti, Hasimti, the Torana. So just worry, now I am Sanity. Have you said get any train? Have you said Kaham, Hustani, Besishwa? Yes, Father, Sanity. I am the original. I am the right and relevant, not the man-made and the fake. So, but you tell me, the Father, c'est how. C'est identify en catholique. Banebana Sefate sena sa feye. Jalo ka mona hali identify ma South Africa. Re-identify ka le protia. Sena sa feye hobona. Sena sikaya their nationality. Banane sena sa bubedi. Sali Molefe. Sena sali Molefe. Sena sikaya their religion. Mi banani sena samuramo samushokwa iling the vine tree seba iti ba theology ba samusan twalo ka Sefate sa spirituality. So Jesu uri hasi Sefate salimiwa nkimangima. Ore silimiwa kintate fe. Makati batakita rishaba how a wine grape tree behaves. Ntoya pili bomeli bontata. A wine grape tree takes time, 3 years to grow. Et quand tu vas pouvoir parler, easy come, easy go. Pour que se fasse sena, c'est pas comme ma mère là.
produit. Because Sefate c'est c'est les cessiles. C'est la meilleure Makala sona at a certain point must produce the fruit. Hai Makala atula as a produce Makala atlamina a produce the fruit. But when the time is right, Kimona Morin, do not forget. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ntoya bobedi Sefate sena sa Morara ha se evergreen. Se seasonal. Tuna nena kwa metsi la ka tshela. Si rimainang sentse se le dry hobane ke nako ya go metsi a magazine ni season e maka sona e be ha ni thulana e ba tsuta ka kgwedi la nizami ba neng ba tseba hore jwale ke nako ya di thulana. So it is seasonal. Hona le nako ya bohloko ho sona, hona le nako ya monate, mara la le jwalo se beha di thulana. Ntho e nngwe ka Sefate sena, a great tree ha e hlahe jwalo ka difatetse, e hloka a supporting structure. Ha se Sefate se dulang fela, se hloka hore there must be a supporting structure that is created hore se hole. And Sefate sena bo mme bo ntate se na le nako ya ho pruniwa. Jwale Morena Jesu o re ho bona nna I am this tree and then ke hlalosa. Lona jwalo ka ba latedi ba ka le Makala ha ke bona na le chorus e reng Jesu ke setlhare rona re Makala. Satane wa tshaba wa thuthumela, mara Jesu wa re tsebisa hore jalo ka Makala ha re Makala a difate tsa fake, ha re Makala a difate tse iketseditsweng, re Makala a sefate sa nnete, and not sefate sa nnete fela mara sa Morara. And ha re lemiwe ke mang le mang, molemi wa rona ke ntate. Ntate ke mang? Ke bona mo re dumela ho Modimo ntate. Ho tjho rona ha re lemiwe ke mang le mang, re lemiwa ke Modimo ha re dutse sefateng sena sa Jesu. And Sefate sena bo mme le bo ntate ho te sena le nako ya ho pruniwa. Pruning ha se ho tla hanyane motsuri. Pruning, it includes a bit of pain. Mara ha o pruniwe motho mang le mang, ho pruniwa ba behang ditholwana. Ha se ho kutluputhe ha o pruniwe motho mang le mang. Ha o le bana ba ka
And how uniwa? How can you do How can you some of the branches that do not produce? Remember that how you Cape Town? Okalama flight in Cape Town. Hono kalama flight e yang debe. O ya Cape Town. Unless we connect. So mo kana just one. Hali tuti le Sefate, ke Sefate. Le Makala. Hona le kala. E tuti mo piloma how. E tuti next to you. A fellow human being, a friend, a business partner, a colleague. As a producing, Nnete, Waikata, I lachele, Kanke. Facebook, we are cutting people that do not benefit us. That's a producing. Delicata. Did you like now, how are we pruned? Just worry. Lona is pruned because there's a new land. So how do you prune? How do you prune? The mula wale fast. Ripuna getting tree. Ripuna getting one team. Ripuna getting jet. Then timo and ingredients. Ripuni kafesene. Ripuni kauhakisa. Ripuni kafibarikisim. Ripuna. Hoya. Kalin sui. L'amouti. Que ben fois option. Yahori Dula. Hun. After we have had for district et opératoire, hati Dula Hun. Lina Lona. Because halino beha halisatuli honna mwasi sinulanga everything's a high kana kotedi muli tolana hali bifumani diri utaikete we are enough, we think we have arrived, we think we have made it. Makala ya tema ori, hakin still tolana this year, then next year get land. But Lona hadn't teeth. We move from the tree. That is when Kareta Yabune it's a day. Because tu laisses Sefate, Oremi, they will come and gather. Utafuma na luka wani ni bakrest. Mana usna mto every moyetwa. Because we are gathered at the wrong place for the wrong reasons and at the wrong tree. Dulam Honna. And when we are gathered, Kemana Mosheso, Pasikenga Hobol. Haba yeka je kanna. Kala etile mata yeta. So le fati le tali roba. Le fati le tali chisa. Hari etan, hari etwa. Sefate saniti. Sefate sa mukaka bomme. Le bontati. Sina le marungo.
sona. Hona le motho a ka re ba le Galatians 5:22-23. Galatians 5:22-23. Galatians 5. Empa tholwana ya moya ke lerato, le thabo le kgotso, le sebete le kgauho le molemo, le botshepehi le bonolo le boitshwaro. Ha ho molao o hanang tse jwalo. What are the products or the fruits that we must bear? Leungo la mowa, it is love. So how can we check? When you put on Sefate, c'est la seule vision de Dieu. Mais on va produire les rats. Et le haut pouvoir, on va faire anger. Et le haut pouvoir, on va faire hatred. On s'arrête mon kawena, vraiment we can't. You are seated in the wrong tree at the wrong time. So, we go to la ujeso. How come I don't belong to how? What's in up with me? Sheba Sefate. So, I'm so. When how to see Sefate and Zebizon Jes. The Lona, that will give her a day. It is seasoning, a green, Kabali seasoning, that will show. Unto Apula Mangiare, Tabangale, this is facing Morara. How Cabona was in a hot. Otsebe, you are in the wrong tree. Oh, come and sit. Sefate nsena. Bophelo ntle le bophelo nolo. Those are the products of this tree. So what are we mushimane wa Rustenburg? Dilo tsena ha re na le tsona. It's another grape that is going to make wine. It's another that the sealer, the other wine. Et la redissoine retable. So, Museveti, on a les tables. Museveti, on a les pilotelles. Museveti, on a les ratos. On a les tourana. On a les tables, on a les râteaux, on a les pilotelles. Qui est en Toloana, c'est la Kisan, pour le Bouchiwe, on a les Twelopi. How to la, on a l'enna qui tout la ouena. On m'a mis la Mansuyaka. Uyeta, comment tu l'as là? How kake wala sema kwanike. How kake wana uchiswa kilifati. Utaiti ori. Ututi si Ruben Sara. Ututi kamfoto. Silimone silimo. Utatula unte o producer. Combien de bonnes dates? Il est comme un goûter pour la fille et un mari. How can I cook? We love what I cook. How can I Fanta orange? We love what I Fanta orange. So when I
etsang dintho re dutse difateng tse wrong mara re batla ho producer di-product tse right re dutse difateng tsa bohloko ho na le difate tsa moweine yes mara ha se tse producer tse dingwe ke tsa fake tse iketseditsweng Jesu a le ene ke sa nnete ha se sefate se o tlamehang ho iketsetsa sona ha se sefate se ikimelang ke wena ke sefate se e leng ha o dutse ho sona o bo dumela le mantswe a reng mookamedi ya renang o tseba se re se hlokang dula sefateng diphefo di tla kapa di foka ho le mahuhu ho le bollo haebane ha o so produce tseba hore it is seasonal haebane o itjheba eka wena le ha o dutse ho dry ho putswa tseba hore it is seasonal but do not fall because they will gather you. They will come. Itse ha ba utlwa hore o hlokisitse ba sa dutse dikaraba ba phutheha hammoho ba tla o phutha wa kena mokgatlong wa basomi and there is no return because o lo tjhisiwa a re duleng sefateng ene seng sefata fela sa nnete ya tikutu batswana ba re nnete ya baba a re duleng sefateng re se ke ra batla hore re punwe ke lefatshe ka nako tse dingwe le re puna ho ya ka maemo a rona empa modimo re puna according to what is good and what is bad dulang ho nna le nna ho lona ha le dula ho yene le yene ho lona selemong sena sa 2020 re tla beha ditholwana ne re tla ema re be jwalo connection ya rona le modimo wa rona o ka etsahala hore kene tshebeletsong ena le lapa la hao ha ona le tholwana e itswileng sheba hore o dutse ho kae o ka etsahala hore kene tshebeletsong ena o matha ka di-CV o batla mosebetsi mme ha ona poso e bulehang sheba hore o dutse ho kae o ka etsahala hore kene tshebeletsong ena dikgwebo ha o wa di leka ka
mehla yohle ha ona motia o kena deep in ka dikoloto sheba hore o dutse ho kae ho ka etsahala hore o etsa sekgotsi se a thubeha ha hore o hodisa bana ba o mamele sheba hore o dutse ho kae Samson ka le lengwe la malatsi ha Modimo a tswa ho yena o nahana hore ntse a dutse mo a dulang a dutse dirupeng tsa sera o kutlwa moriri sheba hore o dutse ho kae ho ka etsahala hore o dutse morithing o monate mara ha ona ditholwana sheba sefate se o dutseng ho sona ho ka etsahala hore ha o re wa ja di bohloko sheba sefate se o dutseng ho sona Jesu ke sefate sa nnete sa Morara rona re Makala a phefoetla re ntse re dula re o tseba se re se hlokang ha crisis e tla re ntse re dula re tla kgwedi ya ho beha Modimo wa re lwanela ka mehla yohle amen.